za 10 sa temom Budućnost muzeja, nove ideje, nove prakse, nacionalne muzejske inicijative, najveće u Srbiji, jedinstvene u Evropi, koja se ove godine održava po 7. put. Dobrodošli u Arhiv Vojvodine na promociju knjige Tamburaške priče iz davnina autora Zorana Kneževa. Promocija knjige će biti uživo prenošena putem video snimka na Facebook stranici Arhiva Vojvodine. O knjizi će govoriti magistar Siniša Jokić, direktor Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Novog Sada, Zoran Bugarski-Brica, rukovodilac sekcije Centra tamburaške kulture i Zoran Knežev, kroničar, publicista i autor knjige. U muzičkom delu će nastupati Zoran Bugarski-Brica sa orkestrom. Pozivamo direktora Arhiva Vojvodine, dr. Nebojšu Kuzmanović, da nam se obrati. Izvolite. Hvala Miljana. Zorane, hvala ti što si doveo Novi Sad u Arhiv Vojvodine, u epicentar našeg grada. Hvala i Siniši što je tu sa nama, Novosađani, dobrodošli u Arhiv Vojvodine, ustanovu koja ove godine slavi 95 godina postojanja, dakle za 5 godina ćemo imati 100 godina. Priznaćete da ovde ni države ne traju ni 50 godina, a kamo li 100 godina, a kamo li ustanove kulture, posebno kulture. Da iskoristim priliku, nećete mi zameriti, Državna arhiva u Novom Sadu osnovna 1926. godine, mi čuvamo 45 miliona dokumenta, najstarijih 12. veka, i tu ima zaista mnogo dokumenta koji će svakom od vas pojedinačno možda biti zanimljiv, a naravno i ustanovama, organizacijama, državama i tako dalje. Pa vas pozivam, kad sve ovo prođe, ova divna večer kada se završi, da ovo ne bude poslednja poseta našoj ustanovi, nego da nam dolazite kasnije, kako na naše izložbe, tako i da pogledate šta sve čuvamo, a čuvamo mnogo toga što možete vidjeti na našoj stranici arhivvojvodine.org. Za ove mlade ljude imamo razne platforme na kojima se sve ovo prenosi, pa smo preuzeli ono što mi svi knjizi znate raditi, da sve to prenosimo preko društvenih mreža. Prošle godine je pokrajinska vlada izdvojila posebna sredstva. Mi smo napravili ovaj lepi arhiv, koje je naizgled obična stvar, ali se ipak pokazalo da je ovo mesto koje će postati kultno mesto, gde će se Novosađani okupljati. Dobar dan, Zorane, Dakle, arhiv Amfiteatar Arhiva Vojvodine će biti mesto gde ćemo se okupljati, praviti promocije knjiga, praviti izložbe, praviti koncerte, a tu ćeš lepše nego u Novom Sadu da krenemo sa tamburaškom muzikom. Pričamo o tamburaškoj muzici i sa tamburašima koji su ovdje među nama. Hvala još jednom svima što ste došli. Uživajte, Zorane. Od čega su gajde?
Dobar dan. Dobar dan, želim svima, dragi prijatelji, dame i gospodo, dragi domaćine i domaćini za tijelo vojne, gospodinu Kuzmanoviću, pozdravljam gospodina Zorana Vučevića, bivši predsjednik Skupštine grada Novog Sada, sve vas, dragi gosti, ovaj umetnički ansambl, ove zaista divne ljude, tamburaše, umetnike, svaka vam čast, jedan aplauz ponovo za njih. I da pozdravimo čovjeka koji nas već 5 godina uporno, ali vrlo kvalitetno okuplja, autor ove sjajne knjige, Tamburaške priče za Nina, našeg dragog prijatelja, kroničara, publicistu Zorana Kneževa. Ali smo se sastali večari, pa nijedan za kuću ne mari. Hoćemo mi večeras misliti na kuću, vidjet ćemo. Uvod je, ovaj tekst je uvod u pravilu svaki večarac. A kaže naš autor Zoran Knežev, tamburu ili gajbe, dobro društvo i čašu dobrog vina, moralne vrednosti su obarane. Mada ih mi nećemo obarati. Turam buroma neće da uđe, moja noga u cipele tuđe. Ali sam sinoć jednu uz banderu desnom nogom udari u kelu. Bećarac je, kako kaže Zoran, sastavni deo vojvođanskog miljeja. A bećarca nema bez tamburaša. Ja sam napravio malu šaljivi uvod da se opustimo, jer verujte mi, poprilično sam nervozan da li ću uspjeti da vam predstavim ovako ozbiljnu, kompleksnu knjigu sa toliko informacija, koje vam toliko toplo preporučujem da je kupite i čitate, jer ćete zaista uploviti u jedno more ljubavi, snage, energije, ljudskih sudbina, informacija, istorije i zaista Zoran svaki čas. Moram malo da koristim svoje beleške, jer knjiga je zaista ozbiljna, samo da sadržaj pročitate pa ćete vidjeti šta je muka i šta je ljubav prema kronici, prema ljudima, prema istoriji naših prijatelja Zorana Kneževa. Od 2016. do danas Zoran svake godine nam piše i publikuje 1 do 2 ozbiljne knjige. Evo tu su. 2016. Novi Sad priče iz prošlosti, 2017. Novi Sad prošlost u pričama, krajem 2018. 2 knjige Novi Sad, kafanologija i prostitucija i Vojvodina, hronike i legende, zaista sjajne knjige. Decembra 2011. turistički vodič u Stari Novi Sad i evo sada 2020. opet za godinu dana Tamburaške priče za Nina. Zaista sjajne. U svim ovim publikacijama, knjigama, Zoran se dotakao sa neviđenom brojem tema. Od istorije Novog Sada, Vojvodine, od praistorije, arheologije, do prvog saobraćaja, tramvaja, ulica, kafana, prostitucije, ljubavi, masona, četnika, zaista veličanstven splet tema. Za svačiju dušu, za svačije interesovanje da se upozna, uzduž i popreko kroz naš Novi Sad i šire. Međutim, sa ovom knjigom, ono što sam ja uvek govorio koliko naš Zoran sazreva, neminovno toliko čitajući i toliko pišući,
on se hvata u koštac sa sve ozbiljnim i ozbiljnim temama. I sad u šarolikosti tema vi se plivate, snalazite, iznosite more informacije. Ali kada se u svom naučno-istraživačkom radu fokusirate na jednu temu, onda na toj temi morate biti majstor. Jer se fokusirate na jednu temu da ima jako puno ljudi koji tu temu poznaju. I ne samo što je to obradio na ličanstven način, sve njegove knjige imaju oko 500 do 600 strana sa morem fotografija. On sada izbacuje enciklopediju sa 750 strana i nezamislivih 1300 fotografija. Verujte mi, to je zaista enciklopedija tamburaške priče, tamburaške muzike. Ja zaista mogu samo da mu toliko čestitam da možda i ne postoje reči da kažem koliko je ovo uloženo truda. Pitao sam ga ali imao još nekih vojnika, kako radi, zaista sjajno. Vidjet ćete kroz sadržaj knjige koliko je on detaljno išao temu. Koliko je brinuo, ali kao što on sam kaže, on je etnomuzikolog, on je pedagog, on je kroz kroniku predstavio tamburašku muziku, predstavio tamburaše, predstavio istorijske ličnosti, predstavio nekada i danas tamburaše, istorijski događaje i gradove u Vojvodini gde su tamburaši bili osnov i početak sve zabave i svog druženja. Pazite, mi u zadnjih 50 do 70 godina imamo internet, televiziju, radio. Ali šta su ljudi radili pre toga stotinama godina? Pa sva im je život mimo posla i porodice bila kafana i tambura i druženja, svatovi i tako dalje. To je trebalo predstaviti na ovakav način kako što radio Zoran i zaista mu se vidi na smelosti da se uplati sa ovakvom temom, a odradio je kao da se ceo život bavio ovim. U svom prvom priči je, pošto on svaki put napravio umesto uvoda. Tu vam da celu priču zašto on ovo radi, sa dve sjajne fotografije Janike Balažan i autotehničkog Kamakopanskog. Tu ste videli svu dimenziju Novog Sada, koliko je tamburaška muzika i lokalna i svetska. Objašnjamo ko su tamburaši, kakvi su to ljudi, kakvi su to sportisti, šta je njihov motiv njihov grad. Priča o tamburi. Osnovni tekst da nas upozna šta znači reč tambura, kako se ona može zvati, dangubica, samica, šargija, baglama, bisenica, kikvara i tako dalje. I šta je tambura i šta je tamburaški orkestar i tako dalje. Vidjet ćete priču o najstarijoj tamburi Vojvodine. Opet je to posljedica njegovih istraživanja, kome je pomogao i Zoran Bugarski i što koji ljudi da nam je predstavio da tu nadomak nas u Čereviću postoji u jednom velikom muzeju tambura koja je stara preko 200 godina, 18. vek ljudi. Je starija od mnogih država. Sad nas uvodi kroz svojom pričom zaista sveobuhvatno šta je muzika. Ko su muzički stvaralci? Klasične muzike, simfonijske muzike, do ove tamburaške naše lokalne, koja je odavde ponikla zahvata ceo svet. Tu ćete vidjeti biografije i Rudolfa Bruča, Isidora Bajića, Josifa Marinkovića, naših sadašnjih drugara i prijatelja Saše Kovačevića, Saju Kusavljevića, sjajne biografije muzičkih stvaralaca, kompozitora, koji su širokom dubinom obradili muziku kao umetnost. Prvim tamburaškim orkestrima ovim prostorima. Ozbiljna analiza o tamburašima u 18. i 19. godini. Biografije kompozitora tamburaške muzike i pesme. Dimitrija Nikol Oreškovića, Spasoja Tomića, Vase Jovanovića, Tote Vase Živkovića, Isidora Bajića, Pere Ilića i Marka Nešića. Istorija muzike i tamburaške muzike i tamburaške kompozitora kroz biografije.
to je nešto uvijek Zoran, sam je uvijek spominjao koliko on poštuje čoveka. U svom istraživanju uvijek se oslanja na ljude i svoj tekst, ali uz ljude i posvećuje jako mnogo u svojim tekstima i istorijskim događajima ljudima koji obeležavaju svojim trudom i svojim identitetom i epohu koju on piše. Kompozitor je Naca Mladina, gledajte koliko bilo decima. Zoran Mulić, Savo Vukusavljev, Stipan Jeremazović, Ivan Savić. Sjajne biografije. I sad idu delovi knjige koje su zaista fenomenalna istorijska geografija. Ona svodi svojim tekstovima kroz sve gradove Vojvodine. Za početak. Tamburaško-kafanske priče Bača. I oni kreće Novi Sad, Subotica, Sombor. Tu na strani 126 kako je imala, ili što me pisao, kako postoji srpske šprice. Dakle, to je glas. Kaže, Lalinski, pola vino, pola soda. Gospodski, 2 vina, 1 soda. Drugi korak, 1 vino, 2 sode. Oferski, 1 vino, a 3 trećine sode. Alanski, samo 13 kapi sode. Sremačka kontra, 1 na predal se prvo sipa soda. I kontradmiralski, čisto vino, a soda se samo gleda. Sjaj! To je Zoran Knežević. Da znamo kad odemo u kafanu kako ćemo piti vino. To je sastavni deo tamburaše. Vino je naša priča, naša enologija, naši vinograd, naša zemlja, naša ljudi. I Sremački, i Bački, i Banatski. Tu je napisao i Bačku Palanku, i Obrovac, Odžake, i Apatin, i Bogojevačku Čardu, i Srbobran, i Mol, i Tikal, i Šajkaš, i Putov, Pović, i Arkanj, Zmajevo, Đurđevo, Radno selo, Silbaš, Deronje. Najbolje, znate, tamburaši. Teh pet je nam kupljao na Peklenskoj tvrđavi, gospodin Jova Ković, direktor tamburaškog festivala, svetske priče. Onda ide tamburaško-kafanske priče Banata. Zdenjanin Kikida, Novi Bečej, Bela crkva, Opovo, Pančevo. I ne bi se setio nabrojati sve te gradova, ne pisati o njima. Onda tamburaško-kafanske priče Srema, Bojka i Pavlovci, Ruma, Sremski Karlovci, Čoptanovci, Sremska Mitrovica, Laćarak, Beočin, Čerević. Ajde. Upoznao se čitavom geografijom Vojvodine. Kafanama, kojih više nema u tim mestima, u ljudima, događajima i muzici i načinu životu i sa isto sjajnim fotografijama, to je muzej. Zoran je inače muzej, živi muzej. Sljedeća je njegova glava čuveni tamburaši Vojvodine. Gde počinje sa onim čuvenom, ne mogu se tačno setiti leta, i on sada daje omaž sjajnim ljudima i tu imamo 32 biografije tamburaša Vojvodine. Od Josipa Gevnara, Becike, Pere Čubasa, Haje, Nike iz Berega, tu je i Janika Balaš, i 8 tamburaša, i Josip Meksikanac, Kovač i tako dalje. Zaista pročitajte, neverovatno život, 32 biografije. I to je, tu je i naš čuva Mona Nikolić, koji je u svetu, u Americi proslavio muziku i tako dalje. Zaista, samo imena, Todor Paganini, Todor Belafonte, Lepi Jovica, zaista je stvar. Sljedeća je tu što stalno pravi paralelu sa prošlosti i sadašnjosti. Aktivni čuvari tamburaške muzike Vojvodine. Danas je tamburaši. Dugomira Bocana i Mileta Nikolić, Marko Ivanović, Dubravko Isakov Cicko, Dragan Radović, Zoran Bugarski, Drica, ovdje prisutni, Insabo Zorle, Stipan Jeremazović, Vaninko Juković, Stevan Nikolić, tamburaške sambalne ravnice i tako dalje. I La Banda, ženski tamburaški orkestar, danas sam pustio i slušam, zaista se sjajno. Bavi se lokalnim tamburaškim orkestrom Novog Sada. Poznamo i Kolan, Popović, Dule, Venci, Trajoca, Fenis i tako dalje. Sad tu tamburaški orkestar Salajka. Moram da vam pročitam još jedan mali citat koji me je oduševio. A opet je kriv za to naš Zoran Bugarski lice.
Ovi stari Salečani su 60. godina 20. veka, uključili Zoran Blatnice, naših čuvenih tamburaša, čiji je deda Đoka Bugarski svirao prim, imali svake nedelje probe i to posle ručka, kad malo odmore. Baba umesi punu vangu, krofnu ili pogačice i uspokoju rakicu ili špricer, zvečale su žice na tambori. Sviralo se onako iz srca, onako pravo salaječki, ali zanaftijski. Orkestar su čilen se za. To vam najbolji primjer fotografija prikazuje kako su ljudi svirali tamboru kao komšije, kao drugari, iz srca, iz ljubavi, a bili virtuozi. Neki su znali čitati note, neki nisu znali, ali tamburaška muzika plovi, nestaje. Posebno mi se sviđa uloga tamburaške muzike za radio i televiziju. Koliko je Radio Novi Sad proširio tamburašku muziku, ali i pre toga Radio Beograd, pa recimo sad Joca Fudbarac, čuveni Olimpije Popis Zagdoračik, je bio sjajan pevač, nastupao na Radio Beograd. Eto, to je nešto lepo što smo naučili Zorana. I sad, toliko kako su nastale neke kafanske pesme. Celo život neke pesme slušamo, neke su misle su mnogo stariji, da su neki davni ljudi napisali, one su napisali u našem okruženju i komponovane. Čuješ Seko, ima dana, kad čujem tambure, imam jednu želju, a u Fijekerisu da čujete priču, da pročitate, čujenom Jagri, konju Riđanu, pa susreću vam ga. Da zna Zora, čuvena pesma koju svi uživamo, za jednu noć je čovjek komponovao, svirajući u kafani u Gospodarlju u Beogradu. Onda za jednu zaboravljeni čovjek koji je komponovao i napisao preko 800 pesama, Dragiša Nedović, jedna čuvena, možda najsrteparajuća i najtužnija tamburaška pesma, Luče su mi bola, zbog tuberkuloze. I o lepom starom gradu Viška. Zaista toliko lepih stvari. Onda recimo podatak da je na Stiko Jovano Ivančić Zmajeva komponovao 150 muzičkih kompozicija. Đure Jakšić 90, Branko Ilić 50 i tako dalje. Sve su to podaci koje je na jednom mestu nam predstavio Zoran i zaista je to izuzetno veliko stvari. Sad posebno ide poglavlje pevači koje su pratili tamburašu. Pevači koje muziku uživamo, i glas slušamo. Aleksandar Aca Bujanović, Zvonko Bogdan, Milan Prunić Duma, Olivera Katarina, Vida Pavlović, Mirda Ljubiša Blizanac, Đorđe Čavić, Todor Toša Maletin, Antonija Pivković-Dulić. Te njihove biografije i te fotografije, šta su ljudi, gde su pevali, tu su ljudi poznajemo. Tu sad vidite poštovanje autora prema nosiocima. Romska tamburaška muzika. Samo ću citat Mome Nikolića. Mislim kako bi svet izgledao bez cigana, tambura, lumperajki i banknota. Da li bi se sve to i bilo baš tako ili bi se ispustilo otužnom prazninom? Kaže, blago svima dok je cigana, kaže momčilo Moma Nikolić. Onda ide plejada romskih tamburaša, pazite, 58 biografija. Zoran Kneža uz pomoć, i tu se zahvalio Zoranu Nikoliću Vegešu, predstavio nam je 58 biografija i fotografija ljudi koje susrećemo ne samo na umetničkom koncertu. To je drugi rak poziciji, za svaku potrebe. Nije zaboravio Bunjevce sa severa Bača, takođe čuvena tamburaša. I sada Liga dobije internacionalnu dimenziju, to su tamburaška muzika drugih država. Tamburaši Hrvatski. Čuveni tamburaški orkestar Radio Osijek, koji je 70-80 bio najbolji u zemlji. Tamburaši Crne Gore, svi smo čuli za pljevačke tamburaše, a to što je sve za njima napisao, to nismo znali. Tamburaši Republike Srpske, BiH, Banja Luke, tamburaši Mađarski, Mohač, Mađari, Srbi, Nemci, Hrvati, Romi, svi zajedno sviraju tamburašku muziku. Deska, tamburaški orkestar Banat, pred Segedina, i očuvanje srpske nacionalne baštine i kulture u Rumuniji i Mađarskoj upravo zahvaljujući tamburi. Jer se tu mladi okupljaju i slušaju starije, stariji slušaju još starije.
ima utuđivanja tambura zbližava. Ovi ljudi sviraju, dok vežbaju, oni se druže, širi se ljubav, širi se ljubav prema svom identitetu i tradiciji. A tambura ne podrazumeva mržnju, naprotiv, multikulturalnu saradnju. Tako da tambura je univerzalna, jer je i nacionalna i internacionalna. Lala iz Moriš, veliki Semitić, koliko je to zanimljiva priča, ti ljudi su postupali u Sava centru, koliko se bore da opstane identitet jednog naroda na druge velike države. Tamburaši Amerike. U Americi je radio, mediji su jako noći. I zaista je veliki uspeh što su naši tamburaši u Americi jako puno nastupili na radiju i štampali ploče. Tako da se tamburaška muzika naših tamburaša čula svugde. I, recimo, prizor, fotografija kod Karla Maldena, čuvenog glumca koji se zove Mladen Sekulović, kod njega imamo tamburašku večer. I to nam je predstavio Zoran. I sada imamo tu kratke ispred tamburaške muzike u Somboru. Šikari, recimo Vlaško Markoviću, čoveku koji je napisao i komponovao u tom Somboru pesmu koju smo svi naručivali i pevali, Stevanu Bačiću, Trndiru, najčuvenijim tamburaša i violinista. I sada redom sve, vidjet ćete tu pod naslovima, i Boru Otića spominje sve šta je radio i ja bih tu posebno se Zoranu zahvalio što je publiku intervju sa Janikom Mališom. Tu vidite jednu dubinu ličnosti i snage i svega što je omaš Janiki sa tekstom i fotografijama. Hvala Zoranu što je zaista u ovoj knjizi stavio na pravo mesto na koje zaslužuje Janika Mališa. Smrtnost među tamburašima je znatna, ali nesmrtnost. Prvo je to rekao. Onda 8 tamburašista tvrdina koja je to pisao pesmu, pročitat ćete, niste verovali. Oda tamburici, i to ćete mi dozvoliti da vam pročitam, kratka je, ali zaista sjajna. Moma Nikolić. Tamburice, tebi puno hvala, svoju dušu ti si pesmi dala. Tamburaši još milujte žice, pesme svira iz zlata tamburice. Nek pesma sa tamburom živi i sve ceo neka joj se divi. Zaista, sjajne, čujte, prva tambura u kući slavni Sjemečki duševa. Epilog. Zoran uvek sa jednom setom, sa tugom, prožme šta je sve imamo, a šta smo izgubili. I on kaže na Novogradskog kafanskog poslovnu pravu, da se okupljamo, da svaki dan slušamo ovdje, nikad smo veseli i tužni. Reč zahvalnosti. Zoran Knežev uvek nesebično se zahvali svi ljudima koji su mu pomogli. Poimenice napomene svako komu je pomogao, na koji način, i to je, pokazuje da je Zoran Knežev veliki istraživač, samostalan, nezavisan, ali sve što radi, radi sa timom svojih drugara, prijatelja, pomoćnika i tako širi svoje kulturiste koji ovdje. Zoran Knežev je pravi Novosađan, njemu je Novi Sad, rođen kod treba odigravati se. I tu imate poslednji fotos, toliko romantičan i toliko tužan. Tamburaši, doviđenja do neke nove prilike. Jedan stari tamburaš nosi begiš i odlazi. Suzeće, ne verujte, fantastično. 1300 fotografija. I na kraju, jedna skromna biografija o našem autoru Zoranu Kneževu, gde samo je podsjetio ko je, šta je, koliko voli ovaj grad i koliko piše i radi. Ja, dragi moji, ne bih više zauzimao prostor i vaše strpljenje i sve ovo što sam ja ovako pokušao da predstavim, ova knjiga, toliko imam noće snage, lepršavosti, ideja, informacija, ličnosti, događaja. Verujte mi, živat ćete čitati i dalje širiti tamburašku priču Zumina. Ja se zaista s vama svima zahvaljujem, posebno mom prijatelju Zoranu Kneževu, posebno ovim divnim tamburašima, domaćinima i dragom milom Bogu što nas je okupio da bez obzira na ove nesrećne okolnosti se setimo koliko je lepo živeti
ljubavi, prijateljstvu, tambori, druženju, kafani i svemu ostalom. Živi, zdravi, bili, hvala vam. Bledi mesec zagrlio zvezdu damnicu, a ja nosim tvoju plavu kosicu. Bledi mesec zagrlio zvezdu damnicu, a ja nosim tvoju zlatnu kosicu. Samo reci mi, da me ljubiš ti, da živimo posvi srećni, presrećni. Samo reci mi, da me ljubiš ti, da živimo posvi srećni, presrećni. Vesla ćemo ostaviti, ne trebaju nam. Mi ćemo se zagrliti, čuće ploviti sam. Vesla ćemo ostaviti, ne trebaju nam. Mi ćemo se zagrliti, čuće ploviti sam. Sve će zvezdice s neba gledati i zavide dušo našoj ljubavi. Sve će zvezdice s neba gledati i zavide dušo našoj ljubavi. Zlatan ključ bi meni bio, dragi osmeh daj. On bi meni otvorio tvome srcu raj. Zlatan ključ bi meni bio, blagi osmeh daj. On bi meni otvorio tvome srdačcu raj. Samo reci mi, da me ljubiš ti, da živimo ko svi srećni, presrećni. Samo reci mi, da me ljubiš ti, da živimo ko svi srećni.
Kaže mi Zoran da treba da pričam, pa da vas evo pozdravim sve. Pozdravit ću vas sve u svoje lično ime i naravno u ime svih ovde članova Centra tamburaške kulture iz Novog Sada. Nas ima u našem udruženju blizu 90 članova, a danas je ravno 50 tamburaša. Bravo! Neću puno da nas predstavljam, ali zaista zaslužuju da budu bar ovako. Naši najmlađi, to je škola tambure Savo Vukosavljev. I nisu samo sa ove strane, ima ovde dve devojke koje su tamo kod blizu veterana i one su u školi. Zatim ima tu članova iz Gradskog tamburaškog orkestra Vasa Jovanović i omladinskog Marko Nešić. Da je tu Milana, naš koncert majster, molim vas. I ne volim da kažem najstariji, nego sa zadovoljstvom želim da istaknem njihovu jednu osobinu. Oni najviše vole da sviraju i da se druže. To su naši veterani tamburaške orkestra Cveta Sladić-Čiča. Okupljamo se svako večer, tokom nedelje. Naša ideja je da iz ljubavi i hobija negujemo i sviramo tamburu. Verujem da dosta vas ovde mene poznaje, ja se tamburom bavim 30 godina, rođen sam u Novom Sadu, posvetio sam svoj život ovom instrumentu, zahvaljujući i svim mojim učiteljima koje spominjem ovde u knjizi kada me u stvari Zoran intervjuisao. Ja sam njemu pričao, on je pisao. Da, znamo zašto to kažemo, jel? I drago mi je da ovde vidim i moje starije kolege s kojima sam nekoliko godina proveo i u orkestru Radio Televizije Vojvodine, gde i danas radim, a posebno mi je čast što vidim gospodina Bocana Nikolića. Inače, on jeste u penziji, ali i dalje je najbolji čalista na svijetu, što voli Zvonko da kaže, i zaista je lepo poznavati takve ljude i imati priliku s njima se i družiti. Kada me Zoran pozvao da kaže da priređuje ovako jednu knjigu, ja sam se obradovao tome. Naravno da u startu nisam očekivao da će to biti ovako jedna opširna knjiga, kao što je gospodin rekao, to jeste jedna enciklopedija. Čuli ste i sami da se sad ne ponavljamo, puno imena je tu spomenuto orkestara. Nažalost, ima i oni koji više nisu među nama, ali Zoran se trudio da i mlade dosta ubaci u knjigu, razne škole, razne orkestre, i vodio računa da, evo to ovde kod nas u Vojvodini, da nikoga ne izostavi, mada pred njim je, ja mislim, još jedan ozbiljan posao, da će on uskoro morati još da piše. Sad mu se javljaju svi tamburaši koji su čuli za ovu knjigu, a nisu spomenuti, nažalost, jer prosto je nemoguće do svakoga doći. Bilo je zadovoljstvo s njime sarađivati u svemu ovome. Imali smo priliku da razmenimo dosta fotografija, lepih reči. Ja sam se trudio iz neke moje arhive da izvučem nešto što sam čuvao još od mog pokojnog dede koji je iz hobija svirao tamburu, pa sam sačuvao neke note, neke zapise, jer on je bio jedan od učenika Marka Nešića, tako da kod nas tu u kući se dosta čuvalo i negovalo, i eto, ja se trudim da nastavim to zahvaljujući svim mojim prijateljima, a pre svega svim ovde koji su iz Centra tamburaške kulture. Drago nam je da smo danas ovde na promociji. Dogovorili smo se da sad za svaku promociju gde budemo išli, još 2 tamburaša više će doći. Trebalo bi zaista da pogledate ili da imate ovu knjigu kod sebe. Puno toga može da se nauči, da se čovek i nasmeje. Ja sam odmah kod mene u Vinogradu Oranž knjigu, pa tamo listam. I sad skoro sam se sebe uhvatio da ja stalno čitam neke tekstove koje sam već pročitao. Toliko su zanimljivi i smiješni, posebno kada je tamo reč ono što su pričali Muma i Zoki, što je pričao i tako dalje. Ima divnih anegdota, nažalost ima i tužnih. Čak sam i ja dao jednu moju tužnu priču koju već mnogi znaju, ali
i to je deo i života, pa je postala ta priča i deo knjige. Tako da, drago mi je da smo i mi ovde, mlađe generacije. I Zorane, hvala ti što si imao vremena i strpljenja i snage da uradiš ovo nešto za sve tamburaše. Nama treba da ovo bude Ponosi Dika, a ti da se s nama ponosiš zajedno i eto da promovišemo i da pišeš i dalje knjige. Pozdravio bi mog predsjednika iz Rumunije, iz Temišvara, predsjednik Saveza Srba, gospodina Ognjena. Hvala vam što ste došli iz Rumunije. Kako ste prešli granicu? Da ne zaboravim, ja inače, eto, zašto, ne da sad sebe hvalim, da ne bude da pričam puno sebi. Sam ti pričam. Pošto Brizanac obično piše. Ja radim u Temišvaru u školi tambure, koja je pri Savezu Srba u Rumuniji i našoj gimnaziji Dositej Obradović. Iz tog razloga sam pozdravio našeg predsjednika. I tamo imamo lepu školu tambure i uskoro će nam i deca doći i mi ćemo ići opet kod njih. Više volim da sviram. Dođite i vi kod nas u Centar tamburaške kulture, tamo nam dolazi i Zoran Knežev, tamo možete da i u našem putku pronađete ove knjige, da ih listate, pročitate i tako dalje. Dođite da se družimo. A ja sad idem da sviram, bolje da sviram, da prijatelj. muzeju i muzeju Istorijskom arhivu Vojvodine i gospodinu Nebojši Kuzmanoviću kao domaćinu i gospođi Viri, tu je negde, kako se zove, na zaista prelepom dočeku i prijemu, da se zahvalim Zoranu Bugarskom Đurici i Centru tamburaške kulture koji je došao da me danas doveliča ovu moju promociju knjige. I što bi se više rekao u uvodu ove priče, kaže, ti si jedan od retkih, neko treba da proda hektar zemlje da bi ga pratilo 50 i nešto tamburaša, a tebi su evo došli ljudi da te prate na promociji. Hvala vam još jednom, dragi prijatelji, i nadam se da ćemo se družiti i dalje i da ćemo sarađivati u ovim promocijama. Sad krećemo, evo, posle godine i po dana, zbog korone, krećemo dalje u promovisanje ove knjige i ranijih knjiga i još jednom da vam se zahvalim što ste došli u ovom broju. Pre nego što ja krenem malo da pričam o knjizi,
hteo bih, evo, na moje veliko iznenađenje, Zoran Bugarski Brica je najavio gospodina Ognjena Krstića i hteo bih samo njemu da dam par reči, zaista ugledan gost, predsjednik Srba u Rumuniji, član rumunskog parlamenta, danas je na mojoj promociji i evo samo koliko da vas pozdravi i da on kaže njegovo viđenje tamburaške priče i ove knjige i muzike, kao što je Brica rekao, dugogodišnja saradnja između Brice i tamburaških orkestra u Rumuniji, pa bih zamolio Ognjena sa kojom reći da se. Hvala Zorane. Hvala Zorane, dobro večer, prenosim vam pozdrave Srba Pečana. Ubeđen sam da sam te iznenadio u onolikoj meri koliko si ti nas iznenadio. Ovom knjigom i samim tim što smo deo tamburaške tradicije Srbe iz Rumunije preneli i neko nas se setio. Redko nas se sećaju, a hvala tebi Zorane što se setio Srbe iz Rumunije i te tradicije. I evo što se desi kada se dva Zorana spoje i kada se dva Zorana udruže, jer ova tamburaška priča nastavlja se onim što drugi Zoran radi za nas, da okuplja i edukuje našu decu u duhu tamburaške muzike. Obično s tamburaši se ne priča mnogo, ja vam želim svima da uživate u tamburaškim pričama i tamburaškoj muzici koja traje i u Rumuniji i koja će trajati još. Hvala ti Zoran na svemu što se radi. Na moje veliko zadovoljstvo da se zahvalim gospodinu magistru Siniši Jokiću, koji me evo već dugi niz godina prati na promocijama i koji promoviše moje knjige. Hvala ti Siniša na zaista lepoj priči i na lepom predstavljanju knjige. Također bih se zahvalim gospodinu Zoranu Vučeviću što je danas došao da uveliča ovo naše druženje i ovaj naš skup. Još imamo tu čast da se među nama nalazi Jovan Joca Pejčić, dr. Jovan Joca Pejčić, idejni tvorac i zaista, ako možemo da kažemo, jedinog tamburaškog festivala još kod nas, Tamburice Festa, i zaista mi je čast i zadovoljstvo da je tu večeras sa nama i da najavimo ovogodišnju Tamburicu Festa, koja će biti od 19. do 21. augusta, ako se ne varam, i da pozovemo sve vas i Novosađane da se kao i ranijih godina priključe toj manifestaciji Tamburici Festu. Ja se nadam da ćemo imati i da ćemo tamo predstaviti ovu knjigu i ovo lepo druženje. Velika mi je čast, zaista i zadovoljstvo, što su večeras sa nama, pored ostalih tamburaša i muzičara, Boca Nikolić, koji je zaista legenda tamburaške muzike. Zoran Bugarski Brica je rekao da je zaista legenda i da je naš najbolji čelista. I evo još jednom vas molim za jedan veliki aplauz. Bez tog čoveka, ova knjiga bi bila mnogo siromašnija. U ovoj knjizi on jako lepo ispričao priču i o Tugomiru, njegovom ocu, o pisaru, o njegovom dedi. I toliko tih priča je sačuvano od zaborava zahvaljujući Bocanu i pričaju o Miletu i o čitavoj toj porodici Nikolić koja je, evo da kažemo, već vekovima prati ove tamburaške prostore Vojvodine. Veliko hvala i da nije Zorana Zokija Nikolića, ja te molim da ustaneš. Jedan veliki aplauz za Zorana Zokija Nikolića, bez koga ne bi imali tu plejadu romskih tamburaša, što je rekao gospodin Siniša Jokić, 58 imena, 58 tamburaša, 58 fotografija tih ljudi koji su svirali na ovim prostorima. Da nije Zokija, to bi netragom otišlo i ne bi imali taj zapis. Evo, uspeli smo da ih sačuvamo od zaborava. Pored Zokija Nikolića, ne mogu da se ne setim i da ne spomenem i Marinka Pijukovića iz Subotice, lider ansambla Hajo u Subotici, koji zaista
odradio taj bunjevački deo tamburaške muzike. Isto tako Zvonku Bogdanu koji je nesebično podelio neka svoje iskustva i svoje priče koje se nalaze u ovoj knjizi, Stevanu Nikoliću, gospodinu Stevanu Nikoliću, koji je isto dao jedan onako presek te romske tamburaške muzike Subotice. I zaista sad kad bih krenuo da nabrajam, to bi bilo ovo što je Siniša rekao, ali ja sam jednostavno u čitavoj ovoj priči bio, kako ja volim da kažem, neka vrsta Vuka Karadžića. Ja sam samo sedeo i slušao što oni pričaju, zapisivao i to prenosio u knjigu. Mnogo bi ova knjiga bila siromašnija da nije tih ljudi, da nije tih gromada, da nije tih veličina. I moja neka misija je bila da probamo da tamburaša ovih prostora podignemo za stepenicu ili dve više. Zašto ja to kažem? Pa, kao što je Siniša napomenuo, ja sam tu napisao u knjizi oko 100 pesama Đura Jakšić, oko 150 pesama Zmaj, Branko Radičević 50. Zamislite koliko su ti naši pesnici postali popularni preko tamburaša i tamburaške muzike. Koliko su ti naši prijatelji tamburaši proneli tu našu tamburašku muziku kroz svet. Kao što je Siniša rekao, prve ploče koje su snimane početkom 20. veka u Americi sa Crndom i sa ostalim izvođačima ovih prostora, slobodno možemo da kažemo da je jedna ozbiljna kulturna baština i kulturna institucija tamburaši. Nekako su po meni bili gurnuti onako u zapičak i ja, kao što je gospodin Joca Pečić rekao, ovo je prava enciklopedija tamburaške muzike i zaista sam se trudio da na neki način ih sačuvamo sve od zaborava, da ih stavimo u knjigu i da dokažemo da su to ljudi koji zavređuju pažnju, koji zavređuju. Nekako mi smo naučili na tamburaši kad odemo u kafanu da se nekako prepustimo njima, oni da nam, a u stvari hteo sam njima da dam prilike da oni kažu, da ispričaju svoje priče, kao što je Zoran Bugarski ispričao svoju priču, kao što je Bocan ispričao, kao što je Zoki ispričao i o svom bratu pokojnom i o čitavoj toj plejadi njegovih kolega koji su nekada teško mukom, nekada na vrlo lak način dolazili do zarade. Jedan deo knjige je posvećen lokalnim novosadskim tamburašima i ovom prilikom želim njima da se zahvalim. Tu su ona dva gospodina, Lovan i Dušan Vejn, njih sigurno znate iz Brezveja, iz ta ekipa, da, ne znam Cipra, da li je tu, tu je Ceca, da ih pozdravimo, to je ta neka naša lokalna priča tamburaške muzike, ljudi koji su zaista dali, onako kako volim da kažem, šlag na tortu u ovoj knjizi, gde su ispričali te neke naše lokalne priče, lokalne anegdote, dogodovštine, i mislim da sam uspeo kako je Siniša rekao i Hrvatsku i okolne republike bivše države Jugoslavije, tako i Ameriku, ali i taj naš neki lokalni tamburaški život Novoga Sada da predstavim na najbolji način. Ja nisam etnomuzikolog, nisam muzičar, nisam tamburaš. Ja sam čovjek koji voli da sluša muziku, ali jednostavno mislio sam da treba posvetiti više pažnje njima, jer to je jedini zanat, kako ja volim da kažem, sa kojim se rađamo, venčavamo i odlazimo na ovaj svet. Znači, kad se neko rodi, tamburaši idu da prate, kad neko odlazi na ovaj svet, tamburaši idu da prate. To je jedini zanat koji nas onako prati od kolevke pa do groba. Isto tako moram da se zahvalim Vanji Zlatiću. Vanja, nažalost, nije tu. On je štampao ovu knjigu. Grci, mom dragom prijatelju koji je uradio pripremu za štampu ove knjige i Zoranu Borčiću koji je uradio sve ove knjige do sada, da vam se zahvalim, jer da nije vas ne bi bilo verovatno ni ovih izdanja, ni ovih knjiga. I naravno najveća zahvalnost mojoj supruzi Sanji
koja je sve ovo istrpela, sve ove godine, da onako, ako možemo da kažemo da je ona najzaslužnija što je zaista sve ovo ovde ispred mene i ispred vas. Ne znam još šta bih mogao da vam kažem, a da nije rečeno, mogli bi da vam pričamo o knjizi i Siniša i ja. Dugi niz godina upravo je Zoran Brica što kaže da se javljaju dosta ljudi još, kada su čuli i verovatno ćemo raditi posle nekog određenog vremena neki nastavak, pa evo, otvoren poziv svim tamburašima koji nisu ušli u ovu knjigu, nažalost, jer svaka knjiga je ograničena sa koricama i nema više prostora da i ovako Grca se nauči ovo da složi i da stavi u jednu knjigu, da im na neki način odamo priznanje i da se zahvalimo onima koji nisu ušli u ovu knjigu. Još jednom vam se zahvaljujem, ne bih vas više zadržavao, ne znam ako ima neko pitanje da postavi, evo tu smo Siniša, ja, Brica, ako nema, da krenemo sa muzikom i da vam se zahvalim, krećemo u promociju knjige, bit će još, družit ćemo se, hvala vam još jednom što ste došli i nadam se da ste uživali, bar onoliko koliko sam ja uživao. Hvala vam. Ne može se uhvatiti sveta od života što koliko nam teče, jer je život i svetlo i tama, nekad jutro, a nekad na večer. Jer je život i svetlo i tama, nekad jutro, a nekad na večer. Kode nema, taj te sanja, kode sanja, taj te ljubi, a ti o tom pojma nema. Kode nema, taj te nema, kode nema, taj te sanja, kode sanja, taj te ljubi, a ti o tom pojma nema. Meni život blizu, a daleko, kao kamen ne mogu se maći, i dok se za ruke drže stalo, u mraku se ne mogu pronaći. I dok se za ruke drže stalo, u mraku se ne mogu dotaći. Ovdje ima, taj te nema, ovdje nema, taj te sanja, ovdje sanja, taj te ljubi, a ti o tom pojma nemaš. Ovdje ima, taj te nema, ovdje nema, taj te sanja, ovdje sanja, taj te ljubi, a ti o tom pojma nemaš. A tome svetlinje života, gde sudbine kao jedna traju, jer se dirnu, jer se ne dodiru,
jedna za drugu dobro znaju. Ko te ima, taj te nema, ko te nema, taj te sanja, ko te sanja, taj te ljubi, a ti o tom pojma nema. Ko te ima, taj te nema, ko te nema, taj te sanja, ko te sanja, taj te ljubi, a ti o tom pojma nema. Dosta. Ja vam se zahvaljujem. Ja sad ide za novce. Evo banke, dajmo banke. Ajde banka pa.